igisirikare cya Israel cyatangaje ko nubwo bari bazi ko indake Hamas ikoresha bazimenye, bavuze ko ibi bitandukanye n'iby'ukuri koko cyane. Bavuze ko ibi bibwiraga bitandukanye n'ukuri kuko baje kuvumbura indake Hamas yakoreshaga, basanze ari urujya n'uruza muri Palestine, ko batunguwe no kubona barwana n'izi ndwanyi ubundi zigahita zirigitira ahantu henshi hatandukanye. Bakagira ati ni imwe mu myobo Hamas yubatse mu bice bya Gaza, ni myinshi ku buryo utabasha kumva. Muri iyi minsi iki gihugu cya Israel kandi igikomeje ibitero byacyo nta kurobanura na gato. Abandi bayahudi ku isi hose biyongereye kubitandukanyije n'iki gihugu cyabo mu bwicanyi kiri gukorera abaturage ba Palestine. Baragira ati ibi bintu birahagije, bigomba guhagarikirwa aha rwose. Iyo bavuze jenoside ntizongera ukundi, biba bivuzwe ku bantu bose harimo n'abanyapalestine. Iyi ni imwe mu myigaragambyo bayeho mu gihe cya vuba, bikanongerwaho iyi yakozwe n'abayahudi. Papa Francis, umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi hose, nawe kuri ubu yamaze kugira icyo avuga kuri iyi ntambara, ndetse ahita avuga cyane icyo abona nk'igisubizo kuri iyi ntambara. Nanone kandi si gusa wumvikanye gusa, kubera ko hari n'undi wumvise iyi miborogo igize impinja impande n'impande muri, kuko na Perezida Joe Biden nawe yavuze ko noneho aho bigeze abantu bafata agahenge bagahumeka. Anavuga ko ashobora no kubwira Israel noneho ikarekera. Ubu bivuga ko ari bwo buryo bwiza bugomba guhagarikamo ibibazo biri muri Palestine, kandi ibibazo by'intambara bigakemuka. Ibi ni mu gihe ku rundi ruhande rwa Minisitiri w'Intebe muri Israel Benjamin Netanyahu we anyuranya nabo cyane, kuko avuga ko ahubwo intambara igiye yagera aharyoshye. Ndabasuhuje, bahaye ikaze imwe mutarakora subscribe ni muyikore kuri BKO Bill Kagibwami official, byo duhora twibanira. Ubu abarwanyi ba Hamas bari kuza bagatera bagahita barigitira muri iyi myobo y'indake bacukuye. Ubwinshi bw'imyobo buri gutuma Israel yemeza ko iyi ntambara izafata igihe kirekire kugira ngo irangire. Israel yatangaje yuko nyuma yuko bageze muri Gaza basanze indake ari nyinshi cyane ku buryo batakekaga, batanatekerezaga ko bwaba. Umuryango w'abibumbye watangaje yuko amashuri yawo yakoreshwaga nk'ubwugamo n'ubwihisho, watangaje ko yamaze gusenywa. Uyu muryango kandi wavuze ko ikibazo cy'amazi gikomeje kuba ingome muri Palestine. Uyu muryango kandi wongeyeho ko utazigera ucogora gusabira ko abantu bahabwa bimwe mu by'ibanze bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kabone naho aba bana baba baririra ba mukase, ntimwumve ko ibi bizigera bicogora, tuzahora tubibasaba. Minisiteri y'ubuzima muri Palestine iyoborwa na Hamas yavuze yuko abanyapalestine bakaba mu bihumbi 10, ubwo ni ukuvuga ibihumbi 9 birenga. Ibintu bibi bikabije muri ibi ni uko kimwe cya kabiri muri aba ngaba ari abana. Naho ku ruhande rw'inzobere zashyizweho na UN zigasaba ko habaho agahenge muri Gaza, byibura imfashanyo igenewe abababaye ikabona uko itambuka nabo bagahumeka. Aba bari gukorerwa jenoside, ibintu byamaze kurenga kwitwa ibyago, kugeza aho ibyibanze bikenerwa n'ikiremwa muntu bitari kuboneka. Ni ibintu by'umurengera umukono n'ikiremwa muntu. Iyi nzobere zongeye kuvuga ko amazi ari ingenzi mu buzima bwa muntu, ariko uyu munsi abanyegaza miliyoni 2 bari kugira ikibazo cyo kubura amazi yo kwica inyota. Nyamara nubwo abatuye isi ababyeyi bafashe iburyo, abandi bakaba batakambira Israel ngo yumve iyi miborogo y'ibibondo izira ubusa, byibura ibabarire Palestine. Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu we ibi ntibimucira imyambaro na gato, kuko we avuga ko urugamba rugiye rwagira ahakomeye kandi haryoshye hanashimishije. Uyu mu minisitiri yagize ati tumaze kugera ku bintu bitandukanye, ndetse twamaze kurenga inkengero za Gaza. Ubu turimo gutera intambwe ishimishije. Kugeza uyu munsi kandi kuva umupaka wa Rafah wamara gufungurwa, abanyamahanga bafashe iya mbere bava muri Gaza, ndetse n'abandi bakaba bakomeje kuvamo ubutitsa budahumeka.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko abanyamerika barenga 70 bari muri aba ngaba bari kuva muri Gaza. Gusa abantu bavuye muri Gaza nubwo ushobora kwibwira ko bishimye, icyo ni ikinyuranyo kibiri ku ndiba y'umutima yabo rwose, ko barababaye uburyo utatekereza ku bwabo basize inyuma y'ikiraro. Abo bandi basizeyo, bamwe muri bo ni inshuti zabo ndetse n'abandi n'imiryango. Baragira ati nta byo kwishima mu gihe dusize abandi bavandimwe muri Gaza bari kwicwa. Gusa ubu bikomeje kuba bibi dukurikije ibyo umuryango w'abaganga batagira umupaka uvuga yuko abarenga 20,000 bakomeretse kandi bakaba bakomeje guhera muri Gaza. Bamwe muri bo hari abakomeretse ku rwego rwo hejuru. Baragira ati ntago abanyamahanga ari bo bonyine bagomba kwitabwaho gusa, n'abandi bakabaye bitabwaho bagahabwa agaciro. Abayahudi baragira ati kwica abana gutya ni ukuburinda agaciro za Kiyahudi. Kwica abana gutya ntago ari byiza. Turasaba abanya-Israeli guhagarika ubu bwicanyi. Saha gusa kuko hari n'umuminisitiri muri Amerika wagize ati ntabwo gutekereza kwica ibihumbi by'abana batazi aho biva naho bijya byavura agahinda ko kwicirwa abantu bishwe. Iyi jenoside igomba guhagarikirwa, igahagarikwa aka kanya. BKO Bill Kagibwami official. Mubane n'Imana naho ubutaha. Subscribe.